Bismillahirrahmanirrahim. Sanaya hamdu taurifun vedun kuramunne Allah. Salama ma visalawate aris kurani nabiyaya. Bidan fadige izzateri sharfer mehman divahi bog academy ge svering izzateri fandiyarun school ge verina mudarisun belverin adalukan ge fadama mubarat ge bavering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kirid Rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurekama attiru misi vidaluwani kiketo deenuge aslaki namadaki deenuge tambe mi bunu balar tebefulun visna wada gannawa imaratege tambuda food vejanama e imarataka vegendani kihinetto e imarate onnani food bima hamafa namadaki deen college tamkama vihido algun mege tere komme kujaki ves namadu kura kujaka manje ade miedo algon wahagada kamje fama luaki komme kujaki ves namadu kura kujaka manje mi malu ade algon men insano dunya fonwa fumani imtihana gattaka mi imtihanoni ahiradu algon mena emme fotam swa kurevegen dani namada behegatun farz namada behegatun efo sunna namada behegatun algon men min evs namada nukura kam gawanama edu algon mena bodati azab dugen dani mikama behegatun kirit rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ala ena hultanu favas kudanu lebene hutte edu namada behegatun hisab nu belanis mikama mes algon menege dani konkameto ahiratu gofola bajaverikan algon mena liben ati algon men namadu koggenkan వీరు komme kujaki ves namadu kura kujaga wanjeheni ahiratuga ufala bajaverikan hodumattaka ad namadu kurmaki ega sabun algon mena ijtimai riti adatake dasvegen dakame misalaka balama algon men namata jamata dakam ga wanama eka ko anakaka badave wahaga dakkala hadamga sabun muli umare demegen dafada ekverikam ahlavegende algon menaki kudakudin kam ga wanama algon men jamata demga sabun bodati mihune ihtiram puran dasvegen dane umurun duwas mihuna kameita algon mena pura kudakudina oga terivan dasvegen dane ad mige turun algon men namadu kura kam ga wanama bodakama kiburore kanne tingos ima derikam warugada vengdan mikamumas algon menege dani algon mege tere komme kujeves wanjeheni namadu kura kujakak uma kolgan danawalani komme kujaki ves namadu kura kujaka wanjeheni ijtimai rit adatake dasvegen dati ad namadu kurmaki ruhani faada geturum maddi faada ves algon mege ashgana libigen dakame algon mege tere gina kiyawa kudinaki komme duwahaku filawultaka egeki masaketaka wagotu heda kuranjam gusabun kasat kurma wagotu nulibe kudin algon me namadu kura kam gawanama algon mege hashkada beenwa kasat bes libigen dan tebefulun ballawa namadu kurmaki ega sabun algon mena safta harkam bes magfevegen dakame namadu kurmataka komme duwaku wulu kurum gasabun hashgange gunamata eta faharaku dovegen dan miga sabun algon mena saftar wevene kirti rasula sallallahu alaihi wasallam mikama behegatun hadis kurawa hadis basfulge maanaga wani namadu korama wulu koramu hashgange beruge gunamata safegen dafadan namadu ko tawbawum hashgange eterege gunamata faafage damilen safegende minun to algon mena namadu kuran jen sabdaki algon mege tere komme kujaki vis namadu kura kujaka wan jeni kivegento algon mege hashganda beenwa madi faadata namadu kurumge sabu liben dati ad algon mege tere komme kujaki vis namadu kura kujaka wan jehe ei kivegento ahiratuge bajaverkama ufa algon mena liben oti algon mena namadu koggen algon mena komme duha komme ijtimai riti adatake dasvegen dani ves algon mena namadu kurumge sabu adminge turun algon mege hashganda beenwa madi faada ves algon mena liben oti namadu kurumge sabu వీరు algon mege tere komme kujaki ves namadu kura kujaka wanje algon ge wahakol nimmalumus tege tere komme kujaka ves algon tego nasihatki komme kujaki ves namadu kura kujaka washe evves kujaku namadu alage nuanege wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh